Quando kumari. درس الجلو ثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والفضل يهدي إلى الأعمال الطيبات المباركات. أحمد جل في علاه أن وفقنا إلى خير دين واتباعنا عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأي يا جوني دن جنگو دن دفتر ويتين خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. أرأي أنده نووير نويدن كجزو ديمو الدرس الثامن درس جيت تبون كجزو ديمو وني السنة الثالثة من الهجرة. إتان تامرن دن إفرغول نلادنغو عليه الصلاة والسلام غزواتها هاريجي واتي دن إتان تامرن إسوة دعثور وإسلامي. إسوة ويتدو دعثور إناتو قول مكو إسلام. Alhamdulillah. Yadikumullahu subhanahu. Idan ko jangate ngo darsu do ko fekki hitande tammere ne ila nala sallallahu alaihi wasallam be wi Makka be seni Madina de ngande jangino kaytande aranere en jangi ka dimmere do ko kaytande tammere en jangay dum jangen hareji fekkudi din e nder hitande tammere de jangen e nder hitande tammere issa o wiyeteɗo Datur issa makko e natugol makko islamu. ɓe wi fi sanati thalithati min alhijra ka hitande tammere fergu nelaɗum hadatati heyɗituno gazwat Ghatafan hare Ghatafan. ɓeɗo Ghatafan ko ismu qabilatin. ɓeɗo ko gorol ɗe ngande Ghatafan en jangino fi maɓɓe ɗa ka jangunoɗen fi Nu'aym bin Mas'udin ka. ɓeɗo ko wonɓe Najd. ɓeno jeeno e arnoɓe ka ghazwatul ahzab. haawegol ɓeɗo nden hitande ɗon kaytande tammere nela sallallahu alaihi wasallam haɓunoɓe. wa ghazwat Bahran kadi ko nde hitande tammere ɗo nde hare ɗo kadi wanno sinnama Bahran ko ismu mawdin bainal Makka wal Madina. ɗo ko inde nokkure wonde hakkunde Makka e Madina ko ɗum wiyete Bahran. ɗo kadi nde hare ɗo. wa ghazwat Uhdin ko nde hitande tammere ɗo kadi hare nden Uhdu wanno. en andi Uhdu ɗon no nantinde moƴƴata ko nde hitande tammere ɗo. Uhdu kadi ko fello wongo nder Madina ko ngon fello ɗon innitira ɗon Uhud. jangen ɗon ghazwat Hamra'ul Asad fi hare nden Hamra'ul Asad. walam yakun harbun pirugol tigi waɗali illa fi Uhudin sina Uhud. wano hare nden Uhud en jangino fi mayre en jangoyay fi mayre kayri tigi bin firadi. ɓe gandi nde ɗo ko revanche ko retour ko hare nden ko wanno Badri nela sallallahu alaihi wasallam. ɓe wari hooreɓe Quraysh ɓen fuu sirkayɓe ɓen fuu wara ɓiɓɓe maɓɓe ɓen darti ɓen ɓe memmintini yawgol yettoyagol Uhud. ɓe anno Uhud ɗon waylitino ɓe waawi e nder ko faamoto konkonte gere ɗon liiƴagol ngol liiƴorani julɓe yani Quraysh. ɓe wari julɓe buyde ñande 90. e jonnon ɓay Uhud gasi nela sallallahu alaihi wasallam men ɓe hewtuno Makka. ɓay noon yani ɓe hewtuno Madina. ɓay noon ɓe hewtiti Madina woduno ko waɗi
nela sallallahu alaihi wasallam ko ɓe militaire jo ɓeɗanɗo hare so ndaari ɓe wonɓen haɓude fof ara ɓe créanayi hareji kamen ɓe jaɓata haɓoye ka maɓɓe ɓe ara ɓe tampa kamen ɓe mimmina guere ɓe ɓuttata ñande dan hay goto piyata goɗɗo ka mum par ce que si hewtama ka ma ka hoggo ma siko nene ma nanga a wallinayi finka siko papa ma nanga a wallinayi siko ɓiɓɓe ma a wallinayi so on piiri ɗon a fusi londe ko londe ma fusi so sunni suudu ndun ko suudu ma ɗum ko ɗum waɗi heferaɓe no mari fikra ɓe piiro tata ka maɓɓe mukko ɗaara ka mon piiron ɗon ɓe hoota nelaɗo noon no andi ɗum ɓay noon ɗum waɗi ɓe miijiti jemman fof ɓe miijitade par ce que hamrawol asad ko waɗi ko bimbi uhdi ɓe maaki a wonno Quraysh ɓay loyniɗo ɓe wari julɓe ɓen ɗo ɗumanni wonno ɓe amata yiltitagol ara tawa men Madina ɗo immode yiyen fotten kante ɗon hamrawol asad no woɗɗiti seeɗa Madina hakkunde Makka e Madina ɓenni yiyen sakkoɗen ɓe ɗon nela sallallah alih w sallam ari sakkiɓe ɗon woodi goɗɗo arnoɗo aliyejo maɓɓe ɓe yeetimo tawi ko shirko o fewndo on tuma yo yaho yeeto Abou Soufiane en haray nelaɗo en immini ɓe yahano Uhud andi bu yirtino ñande Uhud joni noon si famaɓe ɓe yirtiɓe fof kadi ɓe naɓorama ɗon andi aray probléme waɗi ɗano hulireedu kono e nder yawnoɓe hamrawol asad ɓen fop yawɓe Uhudin ɓen fop nela sallallah alih w sallam newnano hay goto yo tawto yawgol hamrawol asad sina goto Jabir bun Abdoullahi tum kanko waɗi ari ko nene ben makko wino accirnomo ɗon ɓiɓɓe ɓen wi yo won ɗon ko ɗum ɗon sabu ɗon golle ɗon ko ɗum ɗon waɗi si kanko nelaɗo newnanimo yo yaw Uhud ko heddi kon kala ɓe tawa yani hamrawol asad ɗo piranoka Abou Soufiane en huuli jange no gazwatu Ghatafan hare nden gano Ghatafan ɓenne haraja rasul sallllahu alayhi wa sallam ila Ghatafan nela sallallah alih w sallam ɓe yaltino fi yawgol haɓugo Ghatafan li muharabati arabin fi haɓoygol arabuɓe ɓen aradu falanoɓe algharata yanugol alal madina e dow Madina tawi ɓe no faala argol ataka Madina Ghatafan no falano atakugol Madina ɓay noon ɓe falama atakugol Madina on tuma nela sallallah alih w sallam no yehi haɓoygol ɓe falamma sami'u bi khuruji rasul sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe nanuno yaltugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ara haɓa ɓe harabu ila ru'usil jibal ɓe dogi ɓe yahi ka hoore pelle ɓe wuli moƴƴa ɓe dogi ɓe yahi ka hoore pelle khawfan min al muslimin hulugol julɓe ɓe hara e goto susta julɓe ɓe waɗi noon ɓe wi man khafa allaha khafahu kullu shay'in wa man lam yakhafillah khafa min kulli shay kala hulɗo Allah subhanahu wa taala ko Allah tagi kon fof hulay mo kala suusuɗo Allah o hulay kala ko Allah tagi ko so yi onen en suusata e fus ko kulo men go hakkunde men joni men ɓalɗi so yi ɓen ari kamɓe moɓe fokkitani wo ara ɗen jike huli maapike ko waɗi noon hari on tuma si tawi ɓe fokkitani goɗɗo ɓayɓe hula Allah on ko Allah woni liɓude kulol e ɓerde ɓeeɗe ɓe ko wonno ɓe atakugol ɓayɓe on fitike nelaɗo en narde ɓe fof ɓe dogi ɓe ƴawi kawre pelle kulol wa hadatha wo heyditi anna rasula no nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam nasa taw baw ɓe ɓortuno dolokke maɓɓe on ɗiyo jaffi faw fiyo ɓe liilumo min matarin immorde e toɓo balla law ɓuɓɓindo mo ko hande toon ɓe no surveille nelaɗo ari ha e nokkure ɓe itti dolokke maɓɓe on tawi ɓe towruno ka yawgol ɓe itti dolokke on hiɓe liilimo humpita noon nelaɗo no itti dolokke on liilimo ko ɗo waɗi so nani won piijigo no wowle nelaɗo wannude kaari ndaare hay nelaɗo ko itti dolokke on liili kon no janggede fimo ya ihwan sa adda goɗɗum kadi na addu dalil on sina ɗum yo yaw haata windo on ndele ko raɓɓindinande hay ka ɓe itti dolokke on fiimo ɓuuɓi ɓe liilimo ɗa no wowla kono manki ɓe ittimo ɓe liili ɗum humpita ɓe waɗi ɗum warta ha ɓe fewti tata shajarate ley lekki ɓaari ɓe ɓorti dolokke maɓɓe on ɓe liilimo ɓe fewti e ley ɗowdi lekki ɗon
wal muslimuna tajuba be mutafarriquna no saki hay goto na tako mabenjo kiaji mum bay piro wadano farau arabiyun neddo fula goto hayni be kisan o hayni be kambe tum ismu dafu ono ne dafu odo o hayni be wa aqbala ilay bi sayfi o hayni tun wata ko kazongo jetti ka fa makko kan dogoye jubbe fono wedditi andi be adogi wari hatta waqafa ala ra'si ha o dari ka hore mabbe be andali mar o ardi dow ha o dari tawi be banto to tumda da moni be joyi dafur ari ha darani be no wa qala wi man yamna'uka minni ya muhammad ko ombo wawu ma hadu de gay an hande hada mi wargol ma do ala gardi kor ala ay goto tawi andali jom men go yaccirano nelaɗo goɗɗo siko nelaɗo siko gardi korɓe accirano arano lanni ka jom men wi ɓay tunnelal ngal no tiiɗi muhammad ɗum yaw walda ka falɗa o miɗo newni wallahu yasimuka minan nas hay wana jibril arta gardama mi wutakimo kono ɗo ko min tigi ɓay ko tagaɗo ko min tigi garda e ma waɗu ko falɗa sa nela ɓorti doloke yay woni ɗum hulayɓe yay hare ɓe andi ibandi jom men ko wi kon firtatako oya noon andali on accord ton contrat no waɗa ko jomi men gardi korne laɗon to ko mbawama adude ɗo hande on mbaɗatama mi ronkama warde muhammad fa qala rasul sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo banti wimo allah ɗum ɗo tun nelaɗo make ko allah haɗayma fa asaba rajulu heɓi gorkon haybatun kulol wuli moƴƴano wa khawfun e kulol kadi hayba ko wemere o paniki tellement kulol ngol o ande ɓe feraɓe sa yeyde sa faala ko avion ƴawata sa faala accay ha lamɓe maɓɓe fop daro sino faala lamɓe peeji wiyaɗi ko puissance ɗin fop ɗin mon ɓe daro ha nda ɓe dari ko waɗi allahu akbar ndara si goɗɗo dartoto discours on ko jango koynen to yawi o allah wallahi kamɓe ɓe andi o no mawni ka si ɓe fop min no gardi kor koɓe mari fo hara avion je no doga no gardi dowga ɓeya no leyga ɓeya no ga no taaro ɗum ɗo fof ko guiteli fi tuwata goɗɗo min sa wi no allahu akbar goɗɗo dartatako ko janggo discours o wattete an on ko condi ɓe watta e ma sabu ngol konngol no wili ha goɗɗo noon fewta julɗo wiɗo ko julɗo o naccu fi allah o no mi wattade a yeferaɓe susal ngo dafur ɓay jom nelaɗo wiyano goɗɗum go dene jom nelaɗo maki allah o feetiki san hakkille ɗe boni o huli fa sakata sayfu kafa ka yani wande o huli ka kafa ka yoti ka jungo makko yani mi yadi ka jungo makko tawi o diwni o mapike o woni bimana wawa so tiwri konngol nelaɗo o laalɗiti ko allah ɗum wiya ko garde korde o wow laafi mum ko o wow laafi mum fatanawalahu rasul sallallahu alih wa sallam nelaɗo ti kafa kanki san fa qala man yamna'uka minni ya dafur ko mbo wawma haɗande ɗan kadi noddiɗo goɗɗo minni allah kafa ma ka yani miɗo jogui ka anno ye wa qala ila ahad ɗo laaɓi o ala rewde e fuska oya goto kanko ala e goto wawɗomo dande nela sallallah alih w sallam ɓe yeeti ken koynte doole enen ɗen sikka doole min so yennilam mi yettoto so tappilam mi tappa e mo na doole no nelaɗo maaki ko wiyete doole ɓe maaki laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladi yaglibu qalbahu inda alghadab wona mo nanguɗa waali ɓaya piya wiyete doole on ko lowɗo noon ko wiyete dolmuɗo ko wawuɗo ɓernde mum nden sanga seetini ane ɗo nela sallallah alih sallam ndareɗo si koynen koyen taccade ande wota goɗɗum ngo waɗu ka eyi ɗare nelaɗo kasi wanno ɗum nelaɗo jogike kaafa kan ɓe wi ko on mbo wawma haɗande ɗo datour hande on mbo o yala fafa annu rasul sallallah alih w sallam nelaɗo yafanimo yaw
mi yafike fa salama ke sa naati islam nelaɗo ko ɗum ɗo wonno objectif maɓɓe ko moftede fe naatu islam kamɓe ɓe ala na warugol na goɗɗungo ko ɗum aninnoɓe nela sallallah alih w sallam hiɓe andi ɓe moƴƴike kala mo moƴƴiɗa e mum kala mo moƴƴiɗa e mum anadimo islam ka sa boni ke goɗɗo o yaha haw aña no wayɗa noon ɗum waɗi nelaɗo accitimo yayano ko goni he o wana gueɗe one aduna no warayno lan ka ɓay min si men no feere warayno on on to nato islam ko gonga kanko wowli goɗɗo mi huli min mi alama mowla moodi ɗum woni marde hakkil o wi nelaɗo maki mi accanima kisan o naati islam kamɓe ɗiɗo tun sahaba ndaali fi programme dasour e nelaɗo anda ɗum feƴƴi dasour roti ka yimɓe mum fada qawmahu lil islam ko warno wargol nelaɗo o yehi watti noddudeɓe ɓen min komi wawi laaɓande reedu so jaɓi koko jokkuɗen ko sama kala naate islam o yiɓe yimɓe najid no mari hakkil ka o ande o kadi komo najidini ka allah nokkindi leydi yimɓe marɓe hakkil ande Abu Hurayra en fof ko edde toon iwri ko najid ko yimɓe marɓe hakkil marɓe expérience ji sa holliɓe ɓe yeyi julɗo wata jooɗo haalane gonga wiya mi nani ne kasotiɗa daare ene ɓe natuɓe islam sahaba fo en heeɓi ɗo ɓe goɗɗo mo yewtuɗen ɗo fi mum wi mi daaroyay sina hara bere ɓe natal islam ɗon e ɗon ɓen ko naɓunoɓe wano to mamata bun uthalin en wano abbas bun abdul muttalib en wano wayɓe waɗon ɓen ɓen ɗon fof ko naɓunoɓe woko ɓe yahani ko wata wonu nelaɗo force ɓe naati islam ko ɓe yawta ɗaroya noon ɓe naata kono wana fi innugol hari ɓe gomɗinal ka ɓerɗe maɓɓe kon ɗum julɗo wolantaɗa joni min daara inchallah ceerno en wakkile no janggede seno ɗon jangon wakkilen non si allah jaaɓi mi daaray daara honɗum a daaray so janngol ko mi moƴƴi ka kon ɗon ɗa daaroyde ɗon woɓɓe ne no jande no moƴƴi kono ɗon kono ɗon ko firi ka on kono ɗon ko firtugol ko wowla ko si goɗɗo fuɗɗike bimbi wi kaari okkay kaari juulay kaari janggay kaari hiwroto yimɓe kaari waɗay ɗum kaari waɗay ɗum kaari yennata kaari ɗumanna kaari kono noon lanni accirno a bonni pop kon ɗoni o kono yeeso ɗum o noddi yimɓe makko ɓen islam wa hawwala llahu qalbahu allah wayliti ɓernde makko nden min adawati rasul sallallah alih w sallam e ngayngu nelaɗo ngun wa jam'i nnasi li harbihi e moɓugo yimɓe ɓen fi haɓugol nelaɗo ila mahabbati faade yiɗugol nelaɗo wa jam'i nnasi law e moɓalngol nelaɗo yimɓe ɓen andi hari ko o woni programme de no guerre o waɗira o moɓa yimɓe ɓen ɓe ara ɓe wara nelaɗo joni o yahi o moɓi yimɓe ɓen fi yo yiɗu nelaɗo ɓe jokka nelaɗo kadi o wonti ɗum ñande wotere ɗum kamɓe ɓe alano kan hersa habbagol ha ñande go as'ila lande ɗen mal ghazawatu allati hadathat fi sanati thalitha ko hareji honɗi woni ko heeɗituno ka hitande tammere limada kharaja rasul sallallahu alih w sallam ila ghazwati ghatafan wonɗum nelaɗo yaltanno fi haɓoygo ghatafan madha amilu lamma sami'u be khuruji kon ɗum ghatafan wanno nde ɓe nanno yaltugol nelaɗon madha hadatha fi hadhihi l ghazwa kon ɗum heeɗituno e nde ɗo hare wallahu taala alam mama say
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara ya joni den jangude fiyo sahabajo weteɗo Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu. Ara en jangino fi Khabbabin ka holluno cuucal ɓe piimo ɓe waɗimo ko ɓe faala o darte ko darori kon ha ɗum ƴuyni wondiɓe makko ɗuɗuɓe natuɓe Islam. Ɗum ɗon fayɓe kamɓe kadi dartagol ha Quraysh ani de mum mooɓi kamɓe makko baɓe fou ɓe aldi joni kala gorol awa kala natuɗo Islam e nder ngol gorol ɗon yoɓe hendo on ɗum ɓe piya ko ɓe piyamo ha o yalta Islam, ma ɗum ɓe piyamo ha o maya. Ko ɗum ɗo ɓe aldi ɓe foti. Kono to Islam o yaltete ɓe darani ɗum, ɓe anda ɓe ko tagiraɓe fiiɗen ɓerɗe tabitugolle koye piwoy konko ɓe sikkata ton ko goɗɗum. ɓe wi wa qad waqa ko haqiqa yanino ala Sibabun Abdul Uzza e dow Sibabun Abdul Uzza. Andi ko ɗo woni miññirawo Ummu Anmarin wa qawme yimɓe makko ɓen ibu dongal taadibi Khabbabin lettugol Khabbab. ɓeɗo ɓe halfinano kamɓe yo ɓe lettu Khabbabun al-Arat. fa kanu ɓe laatino ida staddat il-hajiratu si nguli nangi kin satti tiiɗi wa gadati ashi'atu shamsi koyɗe nange ɗen wonti tulhibul arda hino sunna leydi ndi ilhaban hattirde sunnugol. Ilhaban ɗe gandi ɗum ɗo ko mafulul mutlaq ko hattirde sunnugol. akhrajuhu ɓe yaltina Khabbab ila batha'i Makka e seraji Makka ɗin ɓe naɓa mo ton sera. wa naza'u annu thiyabahu ɓe ɓorta mo conci makko ɗin. wa albasuhu duru al-hadid ɓe ɓorna mo dirruji jandi doloke jandi ɗe gandi ɗo no wuliri wo ɓandu ɗum muusiri ɓe wallinde mo noon kadi ka jarendi kay fawa ɗum yo yaltu Islam. oɗon sayi julɗo no joƴƴinano sonka he jamanu mari haaju he ɗum nder ga no wuli menen wotan juuti julde kuran ala ko ɓayana noon Khabbab so natana on jarendi ko faddaterjel ɓe marno ɗo ɓe ɓortede conci maɓɓe ɗin dirwonta o liloyte ha o huɓɓa hara sa waɗimore poore on taye ɓe nangiramo goɗɗum ɓe ara ɓe ɓornamo ɗum ɗo yonino ɓe gayna ɗum ka ɓe lilamo ka nange ɓe lilo conci. sa yi yimɓe no wippito ka juli he si kuran ala yawne julde nden men hetto no wuli wallahi jommen o wi qul naru jahannama shaddu harra. yetoɓe si ɓe wuli kinguli ɓe dogi ka dina ko yitta jahannama ɓuri ɗum fof wulde. sa dogi kinguli ɗo a juulale juulirde fi kuran no kuppi aray ɗum no wuli yiɗa sonkana yimɓe sonkana dina par ce que ay goto a sonkana na ka suudu ay goto ka suudu jomi me wonɗa sonkude hiɗa acci yiita jahannama no to ko nge daɗirte ko waɗugol ɗum no yurmi ɓay noon aljanna enen ɗo en taganaka aljannaji feere tawi ɓen ɗon no tagana feere ɓe waɗanaka dargal feere enen dargal feere ɗon fof ko nokku ngotu darotode wulure neɗɗo kala wulure hawtindire goto nata aljanna 999 yara yi ko ɗum karama koɓɓen ɓe wi ka jomme wi kayfa tattakuna in kafartum yawma yajalul wildana shiba ko honno hullirton Allah subhanahu wa ta'ala ñande tawi bobo jibinaɗo tum maayi o bonna hay fus o furɗa kulol ko honno noon furɗuɗo ɗo yeddugol Allah o gerdata nde ñande aɗa darto dina haytaw wonɓe juulude ɓen no aani Khabbaben ɓen no aani ɓe wullay ɗum ɓen no aani anɗa dartade dina kadi e hoore ɗum ara ɗa welti kadi no yurmi no hulɓini yo jama watta yili wigol ɗum no satti ɗum si satti aljanna hoye
pasedu yartan oɗo ɓe ɓorta mo conci ɗi mbaɗa mo jani diruji jandi wa mana wa annul ma ɓe haɗa mo yargol ndiyam yarta ɓe liliraymo to walincum hatta ha ida balaga minnu juhdu ha si tampere nde yettike makko kulla mablaw kala yettande ha ka wiyete tampere ɗon hara mayde nden fayda ko ɗum tum heddi o endaki aqbalu alayhi ɓe fewtita e makko wa qalu ɓe wiya ma taqulu fi muhammadin kon ɗum wiɗa e muhammadu ɓe ndara so change e abi fa yaqulu wiya abdullah ko jeyaɗo allah wa rasulu ko nelaɗo allah ja'ana o addanimen bi dinil huda dina pewal wal haqqa e gonga li yukhrijana fiyo yaltimin min adh-dhulumati tameɗeni ɓe majjere ɗo ila nuro naba me annora islam si ko ɗum landi ɗon ko ni muhammadu wayaw ɗum ɗo ɓe hulno ɗum ɗo ɓe hulno ɗum mapinama ko sumata fa yusi'unahu ɓe yanyanamo darban pied wala kamane dampe ɓe dampa mo ɓe piya mo ɓe bantomo e hoore nde tampere fof tawi mone on kan no ɓeydi ɓe ɓeyda thumma yaquluna lahu retti ɓe wiyanam wama taqulu fi llati wal uzza kon ɗum wiɗa kade laata e uzza ɗi mi rewata ɗi fa yaqulu wi sonamani sanamuji ɗiɗi a sommani faaɗuɗi ɗiɗi abkamani boboji ɗiɗi la yadurrani ɗi lorrata e fus wala yanfani ɗi nafata fus ko ɗum ɓe hulni o konguɗi ɗo woni wolde ɗo ɗi ɓaki susuɗo wolde ko ɗum wonano dogede makka ka ceerno so jomme wi ɓe miɓe weltaniɓe na fiɓe labanogo ɓe waɗi ko ɓe weltorano hay sa tawi babajo noon na ɓiɗɗo mum miɗo weltani kaari wata sikku ko ɓaymo dari ko foti woodi ko waɗi toon woodi ko yangi tan sikku ka diina jommen wi ko man jahada fiina kala tinniɗo wakkili tampi fiyame eseɗen tampude si goɗɗo subaka hewti o tawi mo gonmi o yata ɗuɗa noon julɗo koye ɗantoɗo fendu subaka ɗum kan laaɓodiren nden toɓe so yahali fellite ko ngamelo ko puyɗo par ce que sinde no noddine ko gonguɗa o kumɗo gam maƴay kum waɗa ngamelo ɗanɗa iblisa foola aretore nato aljanna wiya amin janngugol yen jannguɗo argol jooɗo modi ɗum ɗo sakka ka ko ɗo le ɓerɗe wuritata ya rewtoyo kadi ɗum wawa ko ɗo kadi haala ka woni ya yaw gollitira noon ko jannguɗa ko ɗon noon kadi ɓuri mawnude on tumane nde wila ɓe haalaylan ɓe sabotude la ɓeɗon no yaha ɓorna dolokeji jandi lilirawa liluɗo kaaba himo wowla ɗi hiɗa ɓeano sabotuma eɗa acceti dina awo ɓene men komin fembanta payɗen ko taɓe sabotumin a fembe sabotatan few ala noon sabotage bonɗo ɓuri mo jommin sabotoe tawti o ñande dargal o wi ko sanamuji ɗiɗi ni bunɗi pawɗi ɗi lorrata e goto ɗi nafata kan fus wala siko ɗum hulɗum fa yatuna bil hijara ɓe tawɗa marsal ɓe addoya kadi kaaji almahmiyati wuluɓe ha waywa ko ka yiite ɗin wa yusiqunaha ɓe ƴetta ɗe ɓe takka e makko ka becce wa yubqunaha ɓe heddina ɗe ala e dow makko hatta yasila duhnu kati fayi ha nebban yalta ka becce makko nebban go wana ƴiƴande ko fatay ha bus yani ɗuma fayfayru ndu yalta ɓe yiya nebban ɗan no yalta ɗum deran zali habbabunil arat ɗum deran zalim kono ɗum lorimo ande jomme wi miɗo weltanimo on hay sa wolnimo ɗum joni ko histoire wonti neman feƴƴitiɗum ko be anden ɓe ɗo ko ɓe tun jokketen marsine ko be anden ɓe daren ko konɗe gollude e ko ɓe golli ene daranen ɗon hoore men ko aɗi noon al qissa ko mirat qissa ko darorgal mo ɓe si darogaɗa maɗo a dara ɗum goɗɗo wiyata ɗo dakani daran ɗon hoore ma anda joni side labay si dakani en faami en attay ɗo walam takun latanoki ummu anmarin ummu anmar
aqalla qaswatan no ɓuri fanɗude yorugol ɓernde ala khabbabin e dow khabbab min akhiha immorde e miñam makko sibai tawi ko ummu an marin no yoori ɓernde no monani khabbab ɓuri ko oɗo woni mo lettude ko faqad ra'at rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ko haqiqa ñandere go ummu an mari yinala sallah alih sallam yamurru bi dukkanihi hiɓe rewayno ka boutique khabbab kabureru ka wonno ɗon wa yulakkimuhu wa yukallimuhu nelaɗo yewtamo fa junna jununuha feeti feetere ummu an mar limarat saabu konko hayni ma hakkille nelaɗo ɗin tigi paniki koko ɓe yi khabbab no lette kono tawi ɓe ala dole ɗon dandugol mo ɗon ngol ɓeyna tum muñe ɓe gandi ala yasir nde tampinanno ɓe nenno aboubacry ɓeni yawiya ala yasir en yoɓe muño ɓenɗon ɓe waray ɓe ngala dole kono en ka aljanna inchallah emodi ala ko ɓe waɗaka nelaɗo wiye muñe en ka aljanna ko menen tongi men tawoyay on tongo noon ko joni hewtoy to ala ko ɓe waɗaka ala ko ɓe waɗali ɓe wara ha ɓe gayni ɓe ka aljanna kono ɗum lorriɓe wurunoɓe ɓen ka woni na faali wa ahadat umman mar ƴettani taji'u ila khabbabin imo araka khabbabin mo ara ɗo yawman bada yawmin ñallal ɓawo ñalla ñande o ñande fa tahudu hadidatan o ƴetta jandi mahmiyatan wulndi min kirihi immorde ka biwɗi makko o ƴetta o ukka janɗe ɗen ka yiita gayna o wifa alkir ko biwɗi ha o anda jandi ndin wojji o waɗa ndi wa tada'uha o waɗa jandi ni ala ra'si ka hoore ammar on no khabbab o waɗa ka hoore makko hatta yudakhina ra'suhu ha curki yalta ka hoore makko sunna hoore nden ha curki ki yaltira ni wa yughma alayhi o faɗɗe khabbabunel arat faɗɗe wawa yadu alayha hara kanko khabbabu himo toro e hoore makko andi a yadu lahu wa yadu alayhi no serti sinnama yadu lahu hara o torantomo yadu alayhi haray o huɗay mo koko yadu ko lahu on e alayhi on en faami ɗumo huɗa e dow makko wala akhiha e dow bandam makko siba in siba wallahu taala alam bismillah rahman rahim wa qad waqa ala siba ibn abdul uzza yanno dow siba bun abdul uzza wa qawmi yimɓe makko ɓen ibu tampere ta'dibe khabbabin lettugol khabbab ngol fakano ɓe laatino ida saltatil hajiratu si nguli nange kin tiiɗi wa gadat ashihatu shamsi koyɗe nange ɗen wuli wonti tulhibul arda no sunna leydi ni ilhaba nattirde sunnugol akhrajuhu ɓe yaltinamo ila bathai makka ɓe yaltinamo ka seraji makka wa nazau anhu thiyabahu ɓe ɓorta ga e makko conci makko ni wa albasuhu ɓe ɓornamo duru alhadidi conci jandi wa manau anhu lmaa ɓe haɗamo yargol ndiyam hatta ha ida balawa minhu ljuudu ha si tawi tampere nden tiiɗe e makko kulla mablagin kala yottande aqbalu alayhi ɓe fewtita e makko wa qalu ɓe wiya ma taqulu fi muhammadin kon ɗum wiiɗa e muhammad fa yaqulu wiya abdullahi wa rasulu ko jiyaɗo allah ko nelaɗo allah jaana o addanimen bi dinil huda dina peewal wal haqqa e goonga li yukhrijana fi yo yaltimen min avulumati immorde ni ɓe majjere ila nuro naɓa min annora islam wa yusi'una ɓe yanyanamo dorban piggal wa lakman e dampe tumma yaquluna law refti ɓe wiyanamo wama taqulu fi llati wal uzza wonɗum wiɗa ka de lata uzza fa yaqulu ya sanamani ko sanamuji ɗiɗi asammani faaɗuɗi ɗiɗi abkamani boboji ɗiɗi la yadurrani ɗi lorrata wala yanfani ɗi nafata fa yatuna bil hijarati almahmiya ɓe addu e kaaƴe wulɗe wa yulsiqunaha ɓe takka ɗen ɗon bi zahri ka ɓaawa makko wa yubquna ɓe heddina ɗe ala e dow makko hatta yasila dunu kati fayi ha nebban yalta ka balaje makko walam takun ummu an mari latanoke a kalla no ɓuri fanɗude kaswata yorere ɓernde ala khabbabine dow khabbab min akhiha hewti
musidɗo makko siba'in faqad ra'at rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ko haqiqa o hayni no nela sallallahu alaihi wasallam yamurru bidukkani hiɓe rewayno ka kabureru khabbab wa yukallimuhu nelaɗo no yewta khabbab fa junna jununuha feeti feetere makko nde limarat sabkonkoji wa akhadat taji'u ila khabbabin o wattani himo ara ka khabbab yawman ba'da yawmin ñande o ñande fatakhudhu hadidatan no ƴetta jandi mahmiyatan wulundi min kirihi immorde ka biɗi makko wa tada'uha o waɗande ala ra'si ka hoore khabbab hatta yudakhina ra'suhu ha hoore makko nde yalta curki wa yawma alayhi o faɗɗe wawwata khabbab yad'u alayha no toro e dow makko wa ala akhiya dow musiɗo makko siba'in siba wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu thamin, darsu jeetatabon asanatu thalithatu hitande tammere nden minal hijrati fergu nelaɗo ngun ghazawatuha hareji waɗɗe nden hitande qissatu da'thurin qissa da'thur wa islamihi e natugol makko islam bi sanati thalithati kayitande tammere minal hijrati fergu nelaɗo hadatat heydutuno ghazwat ghatafan hare nden ghatafan wa ghazwat bahran e hare nden